yan ve kohortuneki büyük böyle çekirin duruşlardan abin de yancı ev kohortuna hani bir aksi tesir yapabilir, sedi tesir yapabilir ve hep inkisamata dönüp mantıklardan çekirin ve siyaset afarlıkta sütliğinde hazırdır derkinin peş ve liseli xabak ekleyin. Çünkü beri sat salida makul ittifaka luzane emnize dikin. İttifakı kutnabına embejin devlet Türk, hükümet Rus, Britanya, Fransa, Almanya ve de midahadın çekirin. İru aynı tiş çava pataklar dikin kurtuluştu bile. Jibuna ku ev ittifakı bir sernek evi, yançı ittifakıya saygısı da kuçun tabahi ruşlatın abin parça kırın. Bu ev parça buna halin ha faydacı binin. Acaba ama çava yek buna delam bidin çekirin ama servet khalit. Ama bu bistu devleti Araba çedir, uçar parça Kurdistan çedir. Evye sebebe ki bu esası evet bu hatta 7 salık ev mantıklı ve çava bin eymene devam demine. Kese ku ev hatta dani ve şaruja 7 salık fikir yani. Bunu kurbi dizi bundan çekirin. İyi hem de mali mizedikin. Yani aynı istobin koten meşandın ama bir şevazın cüda. Ve esaliknin cüda. Siyasetteki vakit bu beri çava demeşan irucu demeşinin lebeli hinek devlet cüda ketne devre. Ve herkes bu hazır mantıkıyla fayda birbirine. Çünkü ezamatın iktisadi kuhatın jiyankırın embejin lebeli ta Ameriki bile ta Avrupi İvan valatın bitir ve çava ruşlardan abin de ruşlardan abin hem de bile müştemel kadar kamil hem de bile iktisadi kadar kamil. Ve musadın akinin yani ev tücümün ev irişin polise ruşlardan abin tenkirin hem de hasibinin irişin reismaliyeti lisel müştemel milleti ruşlardan abin lisel cibalkuna oyna irişeki musahaya. Taban ev irişi hani ara ismaliyeti bu lisel mantıklı meşandı neden yıkıldı hedef bir elbette. Abu milletin mantıklı çık Kurd gibi, Arap gibi, Süryani gibi, Azuri gibi, Kırdani gibi, Ermeni gibi, Çerkesi gibi, Türkmani gibi. Abu milletin mantıklı ve çav bandur gibi. 7 sal beri çav ev millet hedi tasvir eder baskırın. Pişti İmparatoriya Osmaniye Jvuli Rabu. Yani 1900 dest fikir tasfiyan kuman milletten her çekide katlaama diser milleti çekirin. Belki emnadır Rojava'yı Kurdistan diyen ki Bakuruşlar-ı Suriye'de Salih çen ciyade en katlaama Kurdistan milleti hadiye çekiren bir birtinin ve bir anini van çetkin o emsuza tekuşine dedim nişanda. Yani emrav şekli sadece yan dedim emre satsali dedem ama izzetin emriyan edinin. Jibu bu emcara gittir denen tekrar netin burası içişmere lazım. Yani zaman tarihi dukhuyunun çünkü eğer de bu kadar müstakbel xalavatı gerekti maddi خوب زانه جبو كتب كاري مستقبل آبادی جبو كتب كاري مستقبل بدي آبادرين حاضر تأيرو چش تأير خاصة أجل جبو مكتب ميوله طبعا فجبو هنا يعني أما كباكور وشلات سوريا تشتي قد كبير سر مليمتشية أمنا هم بارد دانية سر بلقاء باري مجمع مسترة أم بنا تزانن باري مجمع جرانترة أم بيجي تزانن جبوي که ام لهمری هر کسی تسکنه اما فکر و فلسفه اینو بله سیستم دولت هات ناوا کرد 7 سال سراباتنا دولت رو در باز بو نائب دولت دماغ کام دیویژن بهارا عربا دست بکر یعنی بهارا گلان کوری بر آبو بنابدی که بهارا گلان و دست بکر برشلات نابیده بهارا گلان لتجی دستلاتاریا دولتی بیدی هلوست خدا نشان دانه تجي تصفية نابل بالشاركي كل الجهات يكرم لا ممكنة تجي فلسفة درسية بيش فكرة رجعوا جبوا لي أولا شو خازن ده بكر جبوا ده ما كوزعيد كرباشر خز دستيوفان أبيلانا يا إيوه بابا إيرانا دولة تركيا كوباشر داغر تكينا إيوه 7 سال بريا أما 20 سال سر دخابتنا باقي يفوتشت كه دوبار 20 سال ده شغل نها فرصة دو كدوري نها فرصة كده دو كده ده تشتكو أم رحنات كده يعني وقت رجعوا أم باخبر أم رحنات كده أم دبيجن جريكي هذا كتاب اللي يستوكي تركا هيدا حساب الكلام كده هي أم دار لابورن ديالوج بكت نقاش بكت أم شهرسات بكت شو كي مركز كي عادة كذي دست ندان يسر أم هنبي كل
em dibînin ku rewşa bakur çi astê de yani millet nikare du kes ya ji 10 kes werî cîkî kom bido nizîbûna tu sar ji bo yekê niha her kes faydê ji vê nizîbûna dewleta Tirkiyê di hemberî gelê Kurd dibîne çima çunkî gelê Kurd pêşengtiya felsefeta nû an ku biratiya geldan jiyana müşterek wek hev dibê avakirin ji bo yekê tiştî ku niha ji me pê xwastin hebe yani em wek millet helbesta xwe em ê çav bûn